tago tigantimoke Nilasore Monchari ke muma nilasore Bonchandorae Nilasore Ntai kontevi nilasore Tigandare tata mambine gas Que montoño como que mu mamá como que Morano yo minto te querega y visiva no yo isomo que Toko boate si mi equipe con el diaro move kanganye vise Como si que nega go si que ama si que ni mochi Nara buche Iranaka Quiera mole como moco mativo na pa Como digo na wa No boate y morir de monina Dice yo manga nilasare Hoy no mo cambio y to Nilasare Jerusa mo manga nilasare Ya no como el vaca y me enrep Nilasare Aini mayaka nilasare Yani baka madam president Nilasare Ntai kontevi nilasare Nava te brigat mongina Ayo gusto My sweetie oh, my baby oh, my sweetie banana, nakupenda sana. My sweetie oh, my baby oh, my sweetie banana, nakupenda sana. Umwana softi korubonchari Twende koti tujivinjari Tintage piati na monchari Au ni vicheche wakae mbali Amaino bata mandegere Gereta ge kanko ikuonzegere Nabo mumwa muti montigere Njoni kubebe hundetigere Ukipita maboi wanapiga vita Njo paparazzi upige picha Toko ya chinsaga chege ticha Erinde tochese panchigicha Omoise mongare no mvurera Abaise buvande bagotagera Tobasa guancha baby ongainu Ni wewe napenda My boo My sweetie oh, my baby oh, my sweetie banana, nakupenda sana. My sweetie oh, my baby oh, my sweetie banana, nakupenda sana. Aye baba, utagocha Time inasonga, yesi tungocha Twende Nyamira, semama na tata Taki mwingine, wewe nataka Una urembo, heshima na figa Bibi matigo na nywele za singa Usiwe mkali, murembo kubali Tuanze safari, nyumbani ni mbali Una mvuto zaidi ya limo Mapenzi ndakupa bila kipimo Sikupi ya 30 na kupa ya 40 Msichana mrembo na sura ya noti Siezi kucheza kama tego Siezi kutupa kama jego Siezi kuchapa kakidero Nitakutunza msupa kama pero My sweetie oh, Wewe Wewe Say what, say what Wewe baby oh, Hey sweetie banana, nakupenda sana. Baby, Hey baby, Sabio Kingo lucky baby, baby, Hey Noma sana yani, noma sana, noma sana. By the way, Sigara ya mwisonde na mwori panchicha nuki. Yeah man Notenge panchicha nuki tutake. Kyo kama ntaka tenge panchicha. Panchicha ine dance style gete Yani ile watenga unuroche unomosori Yani watenga kulikundi once yani oranyare gotenga ine style gete yani Ngobuati Kero kwa iriro mwane yauti na mmoga tenga ikawa no mosori panchi kochiabuga Yeah man. Noma sana. Karibu sana Babu G. Nashukuru sana mtu wangu. Sayansi. Yende. I say.
No mazara. Maite ekero kwana ngene yende ndo chingana kie chikunya gocha yenda after yende. Na wewe man. Na wewe go. Yeni tayi gote Moka. Janjiri ndete yo, you know, one nega siya mwana nubu yensato ile. Lazima tokole gasi. Anyway, kia maganari baada yengero Shabana kubwa ligi ya NSL. Ngakiyo yo manyane kwa affiliate because hapo ndio sasa ndio niliona moto uliwaka. Uliwaka sana, nashukuru. Naende kurunaga chageto muziki yo nana kora mafans. Aregetia banke gesa kukeli. Actually kurunaka ibole tu. Narajire jishere. Lakini ama fans yale gari na andare gari ako ntegerra. Nana kora gento bunakeli. So congratulations to Shabana, they made us proud. Na nashukuru Mungu nganaona jitenga lonche gotera gaiga. Na isko gari ense kawauna yabe. So nashukuru sana mafans wote wa Shabana na team Shabana waendelee to make proud kwa sababu unajua hiyo ushindi ni yetu. Na je na feeling I'm part of this win because abana rotera ko liba memba win. So koere goto but one is a national anthem. Actually kwa bete anthem mugari geti because kero monto uroche mpako ulio kali gorogari hada naimba hiyo song anaimba manzi hadi oxygen manzi just na ro yangerete especially ba kwa kombe gatiari. I was there. So abantu bachite bagatwengera ndo mwenge oxygen ayo kaera bono uri jindi gatiki chabantu ime you gotta understand. So wana wakangara minyokanga muso oxygen inge ngera bajana ya kombe lakini no mogoko ngomone sana and we proud and happy to be part of the history man. 17 years we scored with my 17 years to arenge years na bona yanga ba win ringa no bakabeire na ndiba iraniro so we part of history man. Na noro chenga matumaini nengere bado na chiko gendra moto because already wa shavuka daraja sasa tingo tebanga nere considering chingo machinde ndo ja bantu basogiri ya Shabana but na feel njemono njo monyane tinda ba challenge yani wadera kulinjira ni kwa soetenga kulinga na kushabana so tinda feeling we need another song but ma toko manyereri ono ekera bintu birabe omuhika no muhiko komata but I encourage abasani bana baruba terre Shabana such that we motivate them more. But they get about sogi they have to make sure nga mbaligereti nga ye ground keri wachiake guchigoro mba chance because you are go chance to gotegerero ba ke ground kia guchigoro and above yani I'm trying to say our there koluna koroko nene mba basa gukwegeri so monto tegerera kolio mane golika Masari na oro singa orari kogote abange bale bale is only that they don't want, they are assuming koli but onye to gotegerera koli to kunyara guikaleve baro singa koli no gotindi mono koli no nje incho monyana ni takagwanza koroisi ni feeling I have to listen to that manye kwa kesa right kuna wadera wakalikiba tegerete na agasoki goro kwa Simba na ikotari wadera gochiko korgo sorry alright by the way wakondra Alikiba Alikiba ngo trend ya rwona iga no mustari no rora sengoma ya masoko kuona ngana ki togende kanise ba ya na Alikiba na tebe tenga na kiro monyene gako gende ba go perform lakini takwenda ba kunyumaru ayo monyene ngendo ole ba ngoenda ande go perform mostly na ndanga ku perform so sikupiga mtindi speaking mtindi lakini bali wako akamtindi ni marafiki zangu tingo atibo bena baro is by choice so oya ndio kwenda buna Alikiba naendanga job usitoenda ko hang na marafikiane such that you get closer to your fans lakini ukakani abantu ngana kitogende kanisa ebaya umate etokuligeria context context nere intebera mangana lakini sikulige no Yesu igare ko ende ba muchiko piki abanyabibi ari go deal na barunya Simon mono bali batoligete Jesus Christ ari ko ba
ari wasio munga already abambale line Yes. bono ogenda go pick bali abanyabibe. Yes. Right. Naondo chenga na kuna jamaa hapa kando yako pia Alfio Mugambi. Mokoreteka pamoja na Alfio Mugambi. Kazi yenyewe naona pia inaendelea kupanda zaidi. Ya nashukuru sana. Ngakiko kwa nere kazi by the way ntonya gukona nere kazi mwaka. Yes. Ine ngoma twasoget last year. Season bune yatuchikoso ili abantu baitu ba koira nabanyamwaka mbaro twari kwenyoringa. Tata kwa asire koruka mono ngwari koira ngano ora arabiyoro bako. Na kutware gotenga gorugwa gachete twakomisiri bango kare. Ocheka so na Alfie has been my manager. For like 3 years. Right. So bono maito moikoyo oro to gosinyana bogo tambukira. Bona ga feeling an ninyi wetente. Ayotere. Ninyi wetente. Kamote bono ninde mbe studio nere. Vinto na bibi to record. Yo vira sengo record na roche the process. Aga chikotema igalende akanyangende. Abere buya. Njenga yaka mabuta. No gotero gutindi no kora YouTube. Koira ni abantuka abanyamwaka bayira ni rekese ngijo gotero. Right. Yeah. So now sai unatoka kuona gal Fio Mugambi tali manager yao. Is bono gano ni msanii mwenzangu na ende no ara monga basanii bali bana nchi bono ngo kwa change management. Yes, na change my management. Yes. Very soon we are going to communicate lakini bono enje ngorani the inje ngwe manage na abantu bana. Right. Yeah. Does it mean ngabono ayomanyene ntwara kwa post studio getegali nsemelie mitandao? Yeah. Does it mean ngabono ayomanyene wachenchiri mpaka na wanyana recording studio kwa so ile recording studio yao under new management? Babu sasa ni mtu mgeni tena? Hapana. Nothing has changed. Yes. Studio ni equipments joke. Those are equipments whereby Augusto na bagoja or record. But there's some sessions inchiro chirichiko ba private sessions. Yes. So he can come to my studio ngole tari baka no nabasani. They go feeling they need privacy in. Yes. Or ba record your. So nothing has changed. Kile ndongeli umsitu tutora tenga na ro change it. Nyani ni wale. Lakini huo msemo unasema kwamba unaweza toa nyani ndani ya msitu, lakini huwezi toa msitu ndani ya nyani. Huwezi hata ni ushamba tu pia. Unaweza peleka mtu town lakini wewe tire tu no shamba wapi. Lakini kitu tunajaribu kusema studio ni equipments tutobate a producer ni yule. So abasani na babago chabona iko bache record ya studio yeyo. When they make arrangements with their producer. Isokonyoro musani na wade producer na bago cha record. Yeah. So studio bona igatebu atirieta in equipments tutiro. Ni Yomosae kingdom bono is just Yomosae kingdom. It's just ni kama na kindatebe. Yani no kina gete to akinire koliko kutware studio because this is a dream I had. Na chande gete sana kana kwanda ji studio. There is even at some point alika zo so gete to arwara na inga nyarobo kongo bonge mono where asamanga na studio. Okwenda wake shambaka mambi. So I understand me chando upcoming spa weather. That's why ko rango tema ko ba contain alia singo nyara. To jimbo ati uwezo nene. Lakini alia singo nyara na advice na bongo ba. So I used to go to a studio. What the producer is busy. Always kali. Ali busy kera ajira kwa free. Insa 9 ya asubuhi ende wake uba ime kwa na nyumba watema na ende mami. Ngate so I had a dream ngaka na bangoja kwa studio. Naonda akonyonde asaba sanya wapka. You had a dream munga onoimokia basania baigaba ke babo na Yazid Classic. Gokora collab na kina MC Kudu kubareta se nini ase industry ye showbiz nini. So nabona iga kwa igwire maybe totebiranga na Yomosae kingdom iko pale. Maybe bona iga somo sani labda yuko pale chini na bona igwire na kitu akwanire igoro ya equipment injira se Yomosae kingdom. Na hajicha record for free. My day and don't that ever. Jitindi go produce in Chibuna Babji. Yes. In Jig and Tumba they have just a studio. That's why another is going to almost an hour what a producer. Yes. I make the arrangements. Me I can give them the site for free. Yes, that's what I can do. That's a side. Because me produce. Yes. I don't produce. So what thing konyara kokonya muntu in Chibuna inch. So he has to make agreement. Wako you wanna know producer get the free? Yes. They can come and record. Yeah. Masansi umetujanganya kweli. Ano Mosae. Yeah, mambi yangu tayari. There's nothing for free in this world. Yeah. But you can make arrangements again to keep it free through local arrangements. So how? I have a site. I have a studio. Yes. So
ngotenga ki tindi go produce music in Chibu Ninja. So what I'll do, igombe getegari onde bwensi emusa naro yanyole upcoming. If you think aki ngisego kwana na nyarebe producer gete. Na bagwancha produce na besa gete go se free. Never free you can come. Njene studio mbegeta people will come and record. Yes. Yeah. Nice one. Wagotabangana ki maite birthday nige ntokia muhimu sana. Umekuwa na birthday juzi. Yeah. Sijui na watu hawajaelewa vile ulisherehekea. Yeah. Ilikuwaje? So my birthday Inje my birthday naanza sherekea juzi lakini dali mamini na ende na ikereze ile mamini. So egente tunadanga na kibono ndakore. So the first one na nyekorete mocha. That was the first one rimocha yale yenge. Yes. The second one nganyekorera Nairobi. The third one ngaenda Kamukumoni. Yes. Alafu ne ono ya sai ngatenga I want to celebrate with my fans. So I chose Nyamache as one of the towns chinta now perform. So I went there last Saturday. Yes. To ngaendanga to sherekea Ororo and then I even launched my new song Ororo. Right. Yeah. Uya kabisa. Akira tukurigireria se mitandao ya yomonyene nsemelia Facebook na Ororo na saizi huko na followers wengi sana. Kuonera about nsemeli ya YouTube. Na ogendrete gukina sana. Nashukuru sana. Nsemeli yo mtandao TikTok. Tete urararwa maoni makeigo goro yo mtandao TikTok. TikTok tinda swagu chime mo no ndanga inere. Yes. The only thing that I've done as a TikTok I have posted. Yes. Tinda manya kende na postiri na kuruga bunjeti ma kene I post my posters na my songs. Kuruga tinda manya kende yons but then I'm on the process because na manyire go post ni ngendere ngise konyora the way forward. Yes. Na bongo balance ebintu but it's a good platform, especially as abasani na bogwe kinelyo but ichangamote TikTok ebwate. Somebody can do a challenge of your song but that might the song itakoru ali and YouTube ajikotegera the whole song. All right. TikTok igana ndebwata magana ina bagotabagana kenjera umuntu gotumiko mtandao komatere sana by the way. Actually ICT cabinet secretary Ludo Walo na atebetenga nachiko regulate a content yekobekwa ro anene chisa chiabo tuko. No matter content yekobekwa ro chisa chiabo tuko. Na kwa TikTok botuko. Now actually what I usually do as a TikTok njenogo post na kwaenda. Ujaisikia kitu? Sijai lakini ende mintombira ngoranga. Maybe some people are taking advantage of platform yo. Yes. We expose some things maybe chira salino yana abana wetu. Even sometimes ngotegera role na mwana kono ko search ga TikTok. Kwana kwibintu biko kwanu kwasinyunga. Olige generation yego chiko changa yego chiko call. So onye minister ya feeling content yeko quality lingia. I support him I regulate because especially ntubuna bakusienja nere tole ntubwate limits ana sinari to wika buno mugusi ibintu mbire tutali kobeka iskoiga Wato gose yani oliono bwadinga chimpara tero chomogusi zichimbachero akindo bwati chitabinjire totabwati but bono konyanga squeeze mitandao yagerire ibintu bire expose ibintu bire sikoga nobody cares. Okay, tata cheda settle dai kaibire gatora celebrate da negentekega because ni maiga kiabete launch da to celebrate negentekega to mane gukwana legacy ye enyi kabisa legacy bwate amaswali amange sana. Anyway, inakuaje? Wanchoma tegele nomoro bali Esaiga Yomosae kama kawaida. Na chinsa bona mune chigana chitogote bangana kiwewe mwenyewe. Jishikie Coca-Cola baridi. Yani Coca-Cola bona igenche nero rekoreta refreshment Ase chinsa bona mune chigana chitogo kwana na Coca-Cola nkendu. By the way, naboko nyonyora 300 ml asisingi emerongo ene echoka. Na inde naboko ebwatera Fanta.
was a Sprite. By the way, the sporty thing ito kukona about no nyame chieso igana onyana ya mangana yogo tegero muziki chisa wana mune chiga gukonya wosibe soda ya Sprite mambo inakuwa sambamba, mambo inakuwa sawa. Onge tuanje tie sukari na bakonya ora Coke Zero 35 shillings only 300 ml. Kana muziki KISII FM 94.1 mwanche mategebo nega twagotomere dukaga abo swango nesiringe merongene chioka alafu ujikamatie ya kwako. Shabane mbombo nenye manyete nakoveka chigoli yarone narete timu endete iyo tokwebereri etogwaka makora yaramereri Shabana ne timu etangaine nagoshindana na intore ngaine togoita timu home and away nege kombe totaite no other way straight to the top umbo sitoroche na intuto tese big up coach players ibaita santeni sana egase kabisa ntovanchete sana kina inwe big up mo support kabisa mo give up Shabana yaitege nderere mwanya getinge togenderere Nintu Shabana Nintu Shabana Nintu Shabana Nintu Shabana Say what, say what? Tore Tore what? Tore what? Tore what? Tore what? Tore bobe Tore bobe Dogwate pito gechi Nintu Shabana Nintu Shabana Dogwate saila zishi hemi Nintu Shabana Tena jotie no na juda Nintu Shabana Mwando magare nandata Nintu Shabana Nyabuto ingozi nontiri Nintu Shabana Wewe Ay. Noma sana Hii ni hatari sana. Mumanyi na sani etimu ya ito Nintu Shabana. Wewe Tunawatera kana basasi. Sigara na MC Maasai Nintu Shabana. KISII FM radio ya ito Nintu Shabana. Musayansi rero nonde Nintu Shabana. Wewe Noma sana. Anyway, bona gege krotugo chikuona about igoro yengere yenyi Moka Bande. Yoma History ngere tubona guys all about umusikio Kenya yaki olimigwe no musikio Tanzania. Anene bona wega Kenya wakanyora mpaka na playlist chinyingi sana iko konyora ngana kichingiro cha Tanzania ndo zina lead. Tima hitinga enki yekogera because na temire kubwati agaigana rapa na pale bono na chikorigire statement ya Mungu anageto ku baba level yakotebanga na kintu ba Kenya ntuligo support ngoma cheito sijui kauli yako bono na Yomosae Babu na ndo gotero musikio Kenya musikio gusi vipi enki yekogera again don't tebe into tubunaba gusi. Yes, we really supporting each other. Tubunaba gusi. Yes, na ende the moment abasani banse ko tera sense abagusi ba feeling they need to support their own. Yes. Na endo isikorigere no ene muziki yagotero as a local languages origere Prince Inda Samido yes, really abagusi ba itoma emiziki yo ibwate support than
mesike ebiswahili bibagotenga mimi ndo munoma mimi yani people are singing about themselves awaongelelei about the community, the society vile imespoil vitu fulani, yani bantu mbatatu wa address issues chi affect ya bananchi ba kawaida, right? Kwa bono ntuna ke karako nyanga aba kusintu ya oyoga gotera guchia oyongo te yalenga 3 army band bagotenga kaliebi gali yani at least sense neroro unlike music ende mimi ndo munoma mimi gose warembo nini ebintu biri. That's why music yitu tali go kina bana, right? Yeah, by the way inje tindo gotera music ya Kenya naona no mbolingo mwege go hit yori hit wagebetere nje konyemanya kaveve kazoze bone minde biwa kishwali enjoy pale ujasikie niko na pesa kushinda babako kishwali ono roje nkekyo roje mangana na makongo lakini siko tegera muziki nere Tanzania ko jaribu chuketa abantu na zwe na iga okay ngwa kabare na warusiko lakini ende they have supporting more enda sikomono ama fans yabo, right? Yeah, usikolere muziki ya Nigeria ya Uganda, Tanzania ne ya kusi nje ina muziki ndatenga baona yako make sense, but ende abantu bago sing as a club mono ko bwabuna babwente wechukete society, okay, right? Igo ko igule ga bo mwancho motegereri mangana maya sana kwa sababu Yomosae. Now Moka Bande man. Gantoro cho mongwana getokoro kama nyinga korunyomba. Man. Moka Bande ngabwenda kolegi. Yoko musika ndo mwa sa. Tali nchente bete kinento kerebo, osingeribo. According na ye mbura babu. Lakini ende mbayende kero kina bogere. Na bogere. What about Yomosae Bande? No, njibade nere nara addresses, so maybe I might go back into Kora confirm from the other side. But all I know, you know, we men, we are very jealous. Wanaume. Yes. Yeah. So scenario nero Yomosae ale nyole. No musubatu ere the same. Yomosae iterere lakini Yomosae ere we can forgive but we can't forget. Yeah. So inaroche asenaro montali gete nga okasoki nga pimera mokawe uniform kidogo moka Bande bantu bagoteba nga it was just after your wedding nchanga moto watakire ko resendo useina kwaje. Yeah, you know easy vitu si atujimbi peke yetu bironde terere na ende bironda kore oisego tegera that song actually agoteroko onyitari shabana wachite. Yes. Hii ngoma ningeitoa kitambo sana. Nanye sogeti kale but nganye hold it because of the wave shabana yabo ate. So awateroko uisikoligere limo nobuna ngeresete. Ne story yo monto gete. Yes. Una yamo berete nini akagendo Bande nini. Uisikoligere ya magazeti chire dikurwega no mokwana. Ngo igumore cases chengo Yomosae getaga naitere to Bande Yomosae gete nato geto ebinde ngo report bire sana kurwa se binyoro. So inche erole ane Yomosae the platform that God has given me no kurera abantu baito. So mbaro babiri batatu ndakonye mbaro barakonye mutu bakoleki banyole kyori we video anyolete, right? So egendo ndate ya abantu baminzo na ninkwane to no emali omukungu Bande nigange nyabaratire bweri to agaga orusio mokorogoto oenyore kure tureti abagake binuso kirai bire chimioro chinsoni chasogera magachi ikine kikusi ibitaringe ni bintu bya babji ngomenta sorry that nyebegete luga abantu basai barayu mondo narora iwe kikusi kikemogose akina rongote straight ngakito basakoega Moka Bande nigange rati andera no kunera janderati. It's that simple. Very simple. Anyway. Sisi mi 0706181822. 0796988630. Tuturagamba no science Babu Yomosae iga mwancho motegerari no arase studio iga kange simi bere satoga iga kero twakiro mwancho motegerari iga goteba Coca-Cola the real magic kwa manyako gamba iga no Yomosae Babu KISII FM hello.
Hello, KISII. Ngakitu ateba goteba. Coca-Cola Telil Magic. Nice one, nabiya kabisa. Mtetezi Yomosae Sigara. Onora motebi. Siganda mukwani na Yomosae. Mbiyando mwana minto. Kora Yomosae yobo semino buyobwate. Obwaterera abo to baso bapendi gochiande gwakwane kemane na kige gusubura mwanya bantu. Very good. Thank you, bro. Ori otali koigu tigara ko baba igobuna tali koigu na egente kenenu usabenya sa ndako komenta chisemine chingu. Asante sana. Haya. KISII FM, hello. Yes. Yes, Maasai na kiwaire. Waire bya kabisa. Yenere boni waze kurwe kwa Nyamasivi. Boni waze na kitote bogo chakaga bwe simi yao. Coca-Cola Telil Magic. Nice one. Ya sana wana na iguro musani Babu chinje ni mosigete sana. Noara motebi uno mosigete. Na Babu china kiwaire. Mbiyande na Kinyamasivi. Ere buya mwaka. Buya sana. Bana njena ra te chingo machia mbiyakire. Nashukuru sana. Na benchi wata go semi wana ne litoba te inga gendra ba semi mu gusia su wagari. Yeah man. Na ndento to support. Thank you so much. Asante sana. Nice. KISII FM kayomo gusi. Yes. Coca-Cola Telil Magic. Nice one. Ono nje ndongo te Babu. Noara motebi. Babu, hello. Hello bro. Unakumbuka ule jamaa mlikutana naye Quickmart supermarket? Nakukumbuka sana. Ndio huyu baza anaongea. Good. Mimi huwa sabiki wako mkubwa sana. Nashukuru sana. Nyimbo zako zote niko nazo kwa simu. Amen. Piga endelea tu. Uko juu sana. Sawa mano mimi. Hiyo simu si imejaa. Toko bwato kegente keinga because simu ntoko kora na iti nyingi sana. Nashukuru sana. Restaurant ya mababu. Kunia kuna kunianga ya tukinia ya moga. Hiyo se lady ne kwana. Nisemaro. Chaka buya. Coca-Cola Telil Magic. Yes. Msimasai waire. Buyande buya. Kwaneli Babu Yomosae yabo. Waire ndugu yane. Na kio Yomosae. Mbiyande. Oko kwana nagira ikurunyangoso. Yes. By day ni onko ko taina gendra ko bichingere chao chinge na ande tara limo bogirango kole soro sokoro. Wango sana. Naenda actually kotero kunaona shooter ti abu etago. Aha. Ninje ngiche bono ngo tarande kerase gusi. Bona bango chungirango ora to akire soro na intra burudika nae. Sawa. Asante sana. Right. KISII FM nenkane yo mugusiga iga tikatobwato kegente keiga. Yeah man. Moka Bande. But now a story nero Babu ego trend ya KISII. Matembrumo sanaro liyo KISII. Kirarenge shwe ya stage iga ifania ya meka musiara amachini tambla ya ndoguma na macha alinge osi kulikuwa na kinywaji. On target bakabsaga mu musiara macha ali. KISII akabwate microphone ili alego performeri akakomo efani ili. Anda akamonyora. Garari. Lishabikirianya kwa gachia kero perform. We are human beings. Ingi gegiaringi. We are human beings. Ndiro naro na injo kunete mic ele ka tabule bikabaga. But ene konda tule. Those injuries jiko kwa korete. No, ono okominyoka koli. Rojimbo mic ele to ko bada ya. Ono mic kanyagereka. Kanga te bikobanga ro manyinga mange sana. Okay. But the fans we sing for aba keromonto type keromonto. Alafu mostly disho chi birabo. You understanding you chi abora bantu ko nyorenga their judgment is impaired. So anything can happen. Story ndanye yura kiningo ndande nji konyarra buya. No nyane microphone bona ige yue microphone yeju. Ya vire auction de bona iganko ni gwere. Because Nkoni gwere more than 14 million. Yes.
Kono duro jirene na monda chenye cheki kando. Ya tamuga toke Moka Bande. Moka Bande. Thank you so much. Moka Bande show Kwanyita wangora baby. Okomita kwanyita wangora. Science. Chimba monyere. Yene. Matuna sana. Shim. Sawa. Okora mukumu nda isbeti buya. Pansa gotona ama ndende chiko iteka kirasi. Abantu babito nonye gotete naye mukago kwamorra bia musibi. Science. Yene. Batevi story gete. Yo mongwana gete. Obwate tabi gete. Embwe chabu gete. Abakungu babanyene tare komoga. Amakoli gwetaniga renge gochoba. Chikokani wabuira kangere koiwa. Tigambate bibaite kiabere to baiwa. Akagendo bande bunanarete kumbo monyene nigebisete nabantu gete bamokembete akabwatwa gaitwisiteriem omukungu wo monyene tigana tigana kumbo monyene tigana tigana niganjera tendera tigana toreta jitangu je tigana oikotige pi Wow. Science. Abasacha sukango torakwana. Mbantu ntoliko bisana mbara. Nase kyota etaye bwe mochere. Obwatwa kwayo bunwa makere. Omukungu obande nesumwembe. Korancho mwaba ya bwerende. Nonya mali kongote bale. Tosanera ye Moka Bande. Omukungu obande sanogo zone. Omuishimo ngale tigango mbasome. Ababwate mbwege tigango bocho. Esika ya bwana tigango bonkondi. Womonyane tigana. Omukungu womonyane tigana. Nigankera tyanera tigana. Toreta jitangu che tigana. Moka Bande nyabaratire bweli twagago rusio mokorogoto kwenyore ko leti abagake binuso kibire mioro. Omukungu womonyane tigana. Tigana. Omukungu womonyane tigana. Tigana. Nigankera tyanera tigana. Toreta jitangu che tigana. Tigana. Omukungu womonyane tigana. Tigana. Omukungu tyanera tigana. Tigana. Yani esumwembe tigana. Tigana. Toreta jitangu che tigana. Nice one, tikatosia kiresho gabo. No matena sana. Tukusia kagabu na gote magana ki. Amongono yoga Vixen tigaiga. Oh yeah. Big up sana ya Kuzela. Ali come through. I didn't expect. Namo alikonte inga kinuchombe kaso gateranga mutaina nyoro gatera kurega go deliver ukoweka go sinyundusi beko manga. Pataliwa sana. Aliwa sana na nashukuru sana. Yes. Nyasaye tigamo seseni. Nice. Na onde bwensi obeta se video. Yes. Nyasaye tigaba seseni. Sabali ngine Babu. Na kirembe mono from here ngoenda asakoro ku Riverside Sameta. No to kolonche asakoro ku Riverside Resort Sameta. Abantu bonse pino baruchi. No inchi bunangurugega no ngoenda bona ega. So abantu basameta ogembo. Area chiri abantu mwensi pimore asakoro ku Sameta ogembo molingamu. Chisaide chichons pichabo basi amona abo machoge. Tomera na asakoro ku Riverside Resort Sameta. Kuchagera sangapi? Kuchagera sai. Noondoji. Right. Yeah man. Ndio tokosia kagaiga kama kawaida na bero muralio ya Maasai. Sigara Mtetezi wa wanawake. Jumatatu ni siku. Na sawa iwe. Thank you for having me.